Jotono no lam sogani channel kai tomung no norokani channel no subscribe khlaya kong kang ke subscribe khlai ready ang ketal job advertisement online information related video sanam ga phadi tini kaise ketal notification ai lai o notification da zakha electronics corporation of indian limited ni bukhak te zakha ga phadi official notification ai lai no official notification no tamori zakha amo khai to official notification o notification da zak mani about the Electronics Corporation of India Limited ni bukhak te zakha notification abong kang kai to a government of Indian Department of Atomic Energy abo amo government of India ni bukhak te o je Electronics Corporation of India or post tongo junior technician abong kang kai contract grade 2 o jago fixed tenure contract basic result khabo period nge 4 month ni bagai tai 2 months abo extend pan khlaima no saka or name of the post kang kai to junior technician tongo o jago naidi electronics mechanics tongo 275 ta electrician tongo 275 tai fitter tongo 550 per month to rejang nam 22528 rupees tai oro sajaka maximum age kangka 30 years sajaka oro essential qualification kangkai je candidate abo to ITI khlajak tongna nangnai 2 years ni o jaga wo tai 1 year ni norok ni qualification post qualification experience logiwo tongkhangkai se norok o post ni bage apply khlaimanai o jaga wo naidi sini ST rok ni bage je 3 ta post tongo 3 ta trade tongo a jaga wo total kangkai 77 ta tlanjaknai age relaxation to manai sin age tirok ni bagui ingkang kai to tai 5 years gobang phano norok apply khlai manai o jaga o je method tongmani selection process ingkang kai abo je merit basic khlai no amo shortlisted bo mungti khlai jaknai abo ni yaglo norok ni documents verification ngai o jaga o qualification ni 60% mark najaknai norok ni je ITI ni tai 40% ingkang kai norok ni je relevant experience tongmani aroni 40% mark najaknai haikai norok ni shortlisted namjakai tai abo ni paiei o jaga o documents verification thurung kangkai norok ni tam documents nangnai o PDF o reject tongo abo norok nai de kahamkai ke o jaga bahai ke apply khlaina kangkai to official website no tangdi ruan no video ni description no norok thangdi official website o thangai norok apply khlaidi tomung norok eligible ngi tong khangkai oro 10 tarik January 2014 ni simi 16 January 2014 jora tongo last day oro naidi important dates rizaka norok ni online registration chengkha abo to 10 tarik January ni simi no chengkha abo last day tongnai 16 January 2024 ga a date ni sikang norok ni registration khlai paidi gangka jaga wo norok ni documents verification ni bagai gangka olo website o sajakna hini saka tai oro general condition rok nai norok apply khlaina mu songkhai to apply khlaina di gango PDF no description no ri ruana ga tinin bagam sunong sitong